Nabenta ka election Arzal Arpulai. Iwan lam sapi ya kasur nak keleng ke jela. Ya bat ngi hakane kalenti ban yo sngo ya ki jingang nut jing temu barat ba. Na uken jat syai sapi lingba ki Shalantam shalantam kasen kasen syar syar pai ba. Pi baro ki parlo ki bajupai ya kani ka channel jongi menta kasni ngadan hapo khandai lat bat kajingwan jonga hangni kalong ba nganwan sim menta bat ban yakran ni ki paj ba halor kani ka jingwan jong u menteri rang badu sa ka jela Meghalaya nak benta kani ka election banwan hakani kasni ngi ya ka jingbun ki nong kersan jong ka BJP hakaba ka lawan ra ro ya ka jingkerman ya kani ka election banwan na hakani ka jela jongi menta blesbon Ni wan hang ni actually ban kershan ya ka party ru te kumai ko ahi amani apa APM ru. I think for the last so many years we've been experiencing a very no himyo development hai te menta ka BJP ka promise ka development. So I think people need a change, like we need a change. हाँ, मोदी जी हम लोग का देश के लिए जो कर रहे हैं इसके लिए हम लोग आया है। अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए, अच्छा काम करने वाला होना चाहिए। हाँ, हम लोग को सुरक्षित देना चाहिए, इधर में शांति होना चाहिए। शांति से ना देश आगे बढ़ेगा, शांति नहीं होगा तो कैसा देश आगे बढ़ेगा। वो तो मोदी जी बोल रहा है जो ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन पता नहीं अभी बदलाव तो होगा। तो क्या आप चाहते हैं कि बीजेपी आ जाए इधर में? आएगा तो लगता है। Oke, bida nang kersan ba hang? Hoy, Di pislo kuno ya katingwan jong menteri rang ba amta kasngi. nga sungau tenat ken balapai kido sakari khasi ba jangiru. Bakat menteri rang ba jongka India ru uwan ban yo kejat hari kejengi. Kalau ada isya kasni ke bansa jingkan mau kum kane ke roadshow kampat jujia menuru te kalong kai ka jingker khu ye ki pai ba nong song snong bat hinong tabot ru kum bo prime minister long balar fikwa ba kame khlia kan long ka bakhuj kame khlia kan long ka boroi bapar don kam ban kersian ye ke BJP ban ailat ye ke BJP ba kan sna ka sarkar kata ki breu menta ki phai khmat se ke BJP ki vote ye ke BJP ni don chickerman ban job bonsit ban ngin sna ka sarkar. Ngilayu iya jeng kersan bapura jeng kipai ba bat kumjuru kilaya ngilayo banyak kerani ki katu haningut ki pai ba kumju ya u presiden jong ka BJP hangni po jela Meghalaya uba Ernest Mauri te hatu ka BJP kan wan neam haka bor haka jela Meghalaya ya kani ngin sai I haka artarik andala nyau ya ka vote ndrei kum bakalong mentai ngi iya ka jeng kersan ka bapura ne ki pai ba ya kani ka parti ka ba u menteri rang badu udai unong yalam jong kani ka parti. Nabenta ka election Arzal Arpulai. Iwan lam sapi ya kasur nak keleng ke jela. Ya bat ngi hakane kalenti ban yo sngo ya ki jingang nut jing temu barat ba. Na uken jat syai sapi lingba ki shalantam kasen syar pai ba.